Yes, mbahaye ikaze rero kandi nanabasuhuza abadukurikiye hano kuri Rukumbi TV. Nk'ibisanzwe rero tugenda tubana mu biganiro bitandukanye, tuhana ama update, twungurana ibitekerezo. Iyi rero Rukumbi TV ni yanyu, ni y'abanyarwanda, ni y'abatuye isi bose. Hanyuma rero munyemerere tuganire kuri iki kintu. Ikintu kimaze iminsi kivugwa na n'ubu kandi kikivugwa, kimaze imyaka myinshi, cyiteguwe n'abantu benshi, abantu bavuga bati uyu mwaka noneho uyu mwaka, ariko noneho ibintu bikaba bigeze ku ndunduro, inkono ihiye, igihe cyo kuyirya kigeze. Nuko bimeze, wabyanga wabyemera, inkono yahiye, igihe cyo kuribwa kandi cyageze, byaruwe birahari, biri ku meza. Hanyuma rero kireka udashaka kurya. Murabizi abantu bamayininga ifaranga ryitwa Pi Network. Pi Network ni cryptocurrency, ikaba na digital currency. Imaze iminsi rero, imaze imyaka igeze muri 5 abantu bayimayininga biteguye ko iri buronshinga uyu mwaka, biteguye ko iri buronshinge mu utaha, biteguye kuri buronshinge mu kwezi gutaha gutyo. Hanyuma kugeza ubwo ejo bundi batangiye kutubwira yuko iri buronshinge mu mpera z'uyu mwaka. Impera z'uyu mwaka ubwo bivuze ko ari mu mpera z'uku kwezi kwa 12. Ndetse bakagenda banatanga ama update, ama deadline y'ibikorwa bimwe na bimwe biri kugenda bikorwa muri uwo mushinga wa Pi Network. Bakagenda bashyiraho ama deadline, amatariki 31 z'ukwezi kwa kangahe, kwa 11, 31 z'ukwa 12, gutyo. Hanyuma ariko bikagenda byimurwa bitewe n'ibitaranozwa, kuko uri ari umushinga wateguwe neza kandi bashaka kugeza kure cyane kuruta andi ma crypto cyangwa se andi ma coin dusanzwe tumenyereye. Hanyuma ejo bundi rwose bagira gutya baduha update y'ukuntu biri buze kugenda. Hanyuma turibaza ngo uko bigenda kose, nyuma y'iyi update baduhaye y'ibijyanye n'ama KYC n'ibindi byinshi, n'ama migration n'ibindi bikorwa bindi biri gukorwa na core team. Hanyuma ejo bundi rero baduha indi update ivuga yuko Pi Network iteganya kuba yahagaragara mu gihembwe cya mbere cy'umwaka utaha wa 2025. Abantu rero bacika ururondogoro, baravuga, bacitse intege, birumvikana. Hari abari biteguye rwose ko bagiye kubona amamiliyari yabo, hari abari biteguye ko bagiye gutangira gukora imishinga yabo. Hanyuma rero abantu bahita bagwa down neza, reka mbyite kugwa muri koma. Bacika ururondogoro, baravuga. Hari abatangiye kuvuga ko ari ibintu, ko ari scammers, ari ibintu biri aho byo kubeshya gusa iki. Hanyuma rero ubu rero rwose nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, bavandimwe, nagira ngo mbabwire ikintu kimwe. Buriya bajya bavuga ngo uwitonze akama iyanga. Uwitonze akamiyanga, cyangwa ngo akamishaje, cyangwa ngo uwitonze atora icyabuze. Iyo ikintu cyawe abayishi bagishatse bakakibura, wowe ukagenda witonze rwose ukagishaka urakibona. Hanyuma rero mu minsi mike rwose mwihangane, muraza kubona uburyo Pi Network iturika n'igisasu kikabastinga, isi yose ikabibona. Impamvu mvuze gutyo, ngira ngo murabizi abantu mukurikira ibintu by'ifaranga ry'ikoranabuhanga, ngira ngo murabona za Bitcoin ukuntu zigenda zizamuka, nubwo zo byo bigenda bizamuka bimanuka.
Bitcoin ukuntu izamuka izamuka ikarenga urugero, izo za Ethereum, izo za Solana, n'izindi nyinshi ntarondoye, ukuntu zigenda zizamuka, hanyuma ukibaza ngo Pi Network yo izaza imeze gute. Batubwira ko Pi Network izaza ari stable, izaza idahindagurika, igiciro cyayo kiri muri proposition, kirateganywa, kiri kwigwaho. Mpamya neza ko buriya n'izindi update ziri imbere ashobora nko gucamo nka update imwe, wenda iduha, wenda n'urugero, reka wenda ntanga urugero, ntabwo ari amakuru mfite, ni urugero rwanjye ngiye gutanga. Wenda bakaza bavuga bati muri update ikurikira iyi ngiyi turimo, bakaza bavuga bati badutangariza amadapu yemeye noneho gukorana, yashyizeho umukono ntakuka, ama application yagiye kujya akorana na Pi Network, ama exchange, ibigo by'imari, imishinga, inganda, ama projet menshi. Noneho bakaza baduhereza imibare nk'uko ejo ndi baje batubwira ngo abamaze gukora KYC ni hejuru ya miliyoni 18, abamaze gukorerwa migration ni hejuru ya miliyoni 8. Hanyuma ejo bundi yewe ntekereza ko bazaza noneho baduha indi update izakurikira iyi ngiyi, batubwira ngo wenda ibigo by'imari, wenda amabanke ni yemeye yazakorana na Pi Network, ni imibare iyi n'iyi, inganda ni imibare iyi n'iyi, ibigo runaka iby'ama transport ni imibare iyi n'iyi, ama exchange azakorana na Pi Network ni imibare iyi n'iyi, ama application uzajya ukoreramo ibikorwa bya network ni imibare iyi n'iyi. Hanyuma nkeka ariyo nka update wenda bazaduha. Hanyuma update yazakurikiraho ubutaha, ubwo navuga ko ari nka update ya gatatu y'iyi ngiyi, noneho ikaza yo wenda ivuga ngo open mainnet ni itariki iyi n'iyi. Kwa ko buriya batubwiye igihembwe kigizwe n'amezi 3, ubwo reka tuvuge ko ari mu kwa mbere, ukwa kabiri n'ukwa gatatu. Hanyuma uretse ko benshi nabonye bakunda kugusha ku itariki ya 14 z'ukwa gatatu, bivuga yuko bashobora kubihuza n'umunsi Pi Network yavukiyeho, byagushoboka. Ariko icyo najya mbabwira nuko Pi Network ibitse igisasu, igomba kuzaturikana, abantu bose bakabibona, bakabona ko umuntu wese wamayininze Pi Network, umuntu wese wamayininze Pi Network ubuzima bwahindutse. Wamureba mu nzira ukabona ko naruki yiwe ubuzima bwahindutse, wamusanga aho ataha ukabona ubuzima bwarahindutse, wabona umwana ukabona ubuzima bwarahindutse, wareba umugore we, wareba umugabo we ukabona ubuzima bwarahindutse. Rero icyo nagira mbabwire, ntimucike intege mu mining, mu gukurikiza ibisabwa byose. Na babandi banyura ku ruhande bakagurisha nabo babireke kuko barimo barahomba. Hanyuma rero ejo bundi mu kwezi kwa gatatu, nyamuneka turaturitse amashampanye, isi yose iraza guhinda umushyitsi kubera ikintu cyitwa Pi Network. Hanyuma rero rwose icyo nagira ngo mbabwire, mutegure imishinga ifitiye igihugu akamaro, y'imishinga y'iterambere, kandi umuntu ntatazagira umuntu ushukwa n'amafaranga ya Pi Network, ejo atazisanga ahandi hantu hatari heza, ugasanga inzozi ze cyangwa icyatumye amayininga Pi Network kimubereye imfabusa. Hanyuma yewe najyaga mbona abantu baduha ama update, ese bacitse intege, bivuga ngo se ubu nta makuru mashya ari kugenda avugwa kuri Pi Network.
nuvuga ngo aho bakuraga amakuru byarangiye, kandi igihe numva ahubwo ubu ngubu aribwo amakuru ageze aharyoshye. Ubu jyewe nibwo numva amakuru ageze aharyoshye. Rero jyewe ngiye kujya mbihera amakuru. Icyo mbasaba ni ugukanda subscribe, ubundi ukakanda naho ngaho hari akazogera, tukabana umunsi ku wundi, jyewe nkajya mbihera amakuru ya Pi Network kuri Rukumbi TV. Murakoze cyane rero, kandi mbifurije amahirwe, kandi ntihazagire ukuraho urushinge kuri Pi Network mining